Ele soafa man malo Yesu Keriso e o folofa ma fantano fantuai. Ia ile nei fo ia fiafio le solua. Ia o sisi fo ile nei o fopoponga o tatu Talafou Mai Vaifanua. Ile nei an solua se furma le valu o Aukuso lua fe lua se furwono. I tantu tala amata mo tantu Talafou Mai Vaifanua mo le nei fiafi. Ua avea nei le fionga ia tea wala beato ma minister forward kapeneta e va aia le official komisino sulfa inga ma le ofisa fono au faitula fono matha mata mo se fao poponga. Ua avea nei le fionga ia tea wala beato faipule le tumalo fa asale le anga numero 4 ma minister forward kapeneta e na te va aia le official fono au faitula fono ma le official komisino sulfa inga. O le sauninga whaapitoa sa whai ele mota le parlemene i le tai au, sa whaatautoa ai le awhionga atea. I lumo le amamalo le malo Samoa awhionga tuimile li whano va le toa sua lawi le lua. Ma Samoa li mawina e whaipulo le parlemene, whaurulungo mtanga luenga mwhala putuputonga le malo, whaapea ainga o le awhionga i atea. O te to ala pea, onda ofisfidia, mataria avea minister sui fono kapeneta o te tautoa de atua e ona le malosi umalawa e whapea o le a ou tina atu ma le ato toa i le mea pita siri i lau whaamsinonga i taimi uma e whapea ona mana o miai lau whaalinga ma le whautuanga i dea le malo mo le pulele leo mata upu o le malo tuto tasi o Samoa mo le a o le whaalia i se ala tautino po whaalatua o ia mata upu e pei o no le a Falafala iai e le ala se ala tino po le fala tua o ia mata upo e pe ona le a se falafala iai le kapeneta komiti pa per fono faton sa tu ina mai la tu singa fali lo peita mea uma o le avea hau ma se minister moni ma wha maoni ia fisosoni mai le atua ia tea. Na saunoa le te itai o le malo Honorable au le mali to le wetea plate va Fosse Schmidt. O le whaataunu wina o filifilinga wha le malo i le so. Ona o mata au po tula i mai le whainga malo malana whainga mlanga ili nei no fua inga. Mai ai o le afianga o nisi o minister kapeneta o mafuai ona tofia nisi o minister forward laila so. La o fionga ile li minister. La o fionga tea to ala peato. Pa to leto e fa furuina le to fa wa loa lo soifua tautua ile mauta. Ele ai se tautua e alu fua. Ele ai se tautua e alu noa. E sila le tua ile soifua au na wale pale menne o Samoa. Wa lai le tofinga nei ma kapeneta o le tofia ino laua fionga e avea ma minister e fesosoani le ngaluenga le tatou malo sa ngai mai ai o le tai awalo valawina o le tapu inga wala inga taulangi to le fomba fswanga tainane sa le murianga o to mama na le tapu mai mota malawa e mai se le tatou tu malo. E tofia nei la fionga ia tea to ala peato le tofi minister. O loo ia tau aveina le tofi ngole minister langolang mo le mtanga albengo ele mafuanga whanua. E langolang sue le fionga le minister ia fu isala li lo to yuane. O teo se taso to iutei o le parlemene. Walus fufito sanga le mtu o le soifua. Mana amata avea mawhaipule le tau sanga afi bisela o barulua. O tea a to aile se furu lima minister o le kapeneta. Martha tamata whaavai Talafou Mai Vaifanua. Ua tofia nei wha moe tauloa a siulin
e avea masu e tusisili ale malo e pei ona whaantautou inai i le palemene i le so. Se vaingale nei le reporti mai a Feini Anthea Ferretti. Walo ia nei le tofinga o whaamoe tau loa a siulin. E avea masu e tusisili fo le malo o Samoa. Ino o whaatautou ina ilu mo le fono au au whai tu la fono. O le whaatautou ina o whaamoe tau loa. Na whai e le taimo le tau au whainga le palemene. Ma wa a matai lola na matawhai oi fo. I le ofisa le suitusi le malo. O le fionga le palemia. Laule le mali e tole o te pola tai vau fosi Schmidt. Na ia sau noe le tau o le nei tofinga. Ma le matawhai oi o le suitusili. I le whaamauti noa ino le manino. Ma le tali atu le pule ino alanga o le malo. O le so le se aso na whawhaweta. O le aso na tofa ina uwhatulanga le tatou whainga malo. Whatau nuai nisi o whirwhilinga. Wha le malo. Ono mataupu o tūlai mai i le whainga malo. Malana whainga malanga li ni no whainga. I mai ai o le awhianga o nisi o minister kapeneta. O mafu ai o na toe tofia nisi o minister fōwe a laila so. Ato foi ma le whirwhilia o le avea e whai masua tusisili o le tatou malo. O le whirwhilia foi o lau awhionga le sua tusisili o le tatou malo. Lau tō whaafa mo tau loa sanga ia e ai o le tai. I o tatou talitonu whatasi le tatou walawina. Ina i o tatou whaia le mesili ma le whamaoni mo Samoa. Tapu ai mai foi le tu maloa wale pai ele ainga sa pesta. Mamaru le fale iva. Tai nane mata autu ma le moa autasi. Awa sala fai. Ole matou te talo. I autu pupu ina pea fulu le sengaula. Sanga i mai tatou te tutu fatasi. Awa le tau veino le tatou valawina. Awa le atunu. O le tofinga le suetu sili. E tau a tele le ba o le whaongaina te tau o tupe. Ma mea tō tino le atunu. Whape ai ma le whaamalusi o le manino ma le tali atu. A whaala potipotonga le malo. O whaamua tau loa yelo na tomai ngā luenga whaaltu la fono. Ma sanga lue mo mua tono le office o le suetusi a Samoa. Ai le tō fia le nei tō finga fau. Wa matalo ia neila na tau tu o le suetusi le malo. Ma le ai nafa ma le whaoawino ngā luenga le office o le suetusi. Mo le leo le pule ino alanga o ale atunuu. Feini Anthea Ferretti Talafou Mai Vaifanua. O le whaise malolonga Talafou Mai Vaifanua na tue taliu mai elea pe amaea whaasala launga whaapisinisi nei. Samoans are embracing the many advantages cyberspace offers, and our economy and quality of life are better for it. However, as we enjoy its benefits, we also recognize that it threatens us in a variety of ways. Everything around us is connected digitally. What you see may not always be true. Who you think you know may not always be who they appear to be. The question is, are you safe online? Every day you may come across unknown attempts to jeopardize your data, your devices, and your personal identity. Sometimes a casual peek is really snooping. Sometimes sharing information too often may result in critical private data being made public. Sometimes a lucky find can lead to bad luck. Even visiting a website can lead to unnecessary sites. Today, cybercrime causes huge problems for society, personally, financially, and even matters of national security. To avoid getting these threats, use strong passwords. Think before you click, post, and type. Make secure choices. Protect your computers. Protect your devices. Browse wisely. Protect ourselves. Be cyber safe. Samoai, wa afia le ano fale o tatou ainga. Wa male pelepe mafutanga fia a matua mafana. A ola sauloto tatou ainga, mai fuala au fasaina. O se ainga fia, o se ainga manuia. O mai,
tātou tutu whatasi e te atu I whala au whasaina. Samoa, say no to illegal drugs for your family. Aukuso, apa aku? Kau bayi Rusia, ya? Loket pun. Pero kung ame, kuryoso ba yun nga? Pero may umayin yan, may kaya may loket pun. Pero kami kini umarusin loket ba? Hindi so ko dua so fanga. Ya bay, ya mo open laptop. Ya na pa ne kung may uli na ko tinggi ko TikTok. Pero ba wa hacker ka karo Facebook. Me kung mo ring ofe ko ya o que fie femis ka sen solo video. Ya wa mo la ko wala request no. Ka nga cyber app, pa mo siya no password kay niuma. Kala yung po kalam. Are si kelo password. Tengo fiya mang kuore, mo man as pa. Di ay, ako ko fa kamala pa pa na password. May mo kingwa, ka nga lugi fa mo nginga. Ya ka karelo po kalami belo email, wala online banking. Kung wala karami online banking e va ka us ka ko lunch. So, may wa hack for gak. Sa dua kala, le ko dua kala. Di si may ka man kuwa. Kau labang fa po winga po kalami kay niuma. Update system. Tengo fiya fa nga le ko virus sa machine. Awa, ko por me el virus so vai. Di si bia. 5 fail Facebook friends kay doya ka nga. Okay, so nga siya, nga makuinga lang personal information online. Eka, wala man puyo, may kukingong pamkalanga. Wala mena ka mo fay, alulesamsearch.gov.ws. Di pokye, ka wala mena wakupu. Wala samsearch, wala vaya nga lefe nga malisusuin na. Ya, wala pa so sula puno. Lungo pingat sa failang. So ta inga pa chikonolos. Samuai, o awala ya chacho chipa nga ina. E malo puya yalom fanaw may chacho uma. Awal pa tamala, cyber app. Ila toi taliu mai ai o Talafou Mai Vaifanua o loo whaopopo pea sui whaipule o le vaenga whaopu whai a le whaatutua i le atua Samoa watasi. Ina wa mai a whaantautou le fionga i atu ia pu a fotongi le toa i to tono le palemene. Mathantau mata mo se whaopoponga. Ua mai a whaatautou i nei to tono le palemene le a fionga tu ia longoi ai pu a fotongi le toa. E a vea ma whaipulo le tu malu sa whatalua. Ina wa manu malo le whainga palo tala i titi alo nei tu malo le masina na te nei. Tautu atu le tua ngana malo siumalawa. Le au wha maoni ma tau a veina tonu le lo tonu wha maoni. I le malo tuto tasu Samoa. Ma le au wha tanu wina male tatau. Ai ma le wha maoni au tiute. Le veai o se suis fono o le pare mene o Samoa. Ia so ni mai le tua ia te. O la fionga tu ia sa manu malo mai le whainga palo tatele le atunu le tausanga na te nei. I lalo le fu o le vaeng wha o whai e pui pui a ia te tau tingata. Ai pe tai sa tue wha mawai. Ma tue whai ele na whainga palo tala i titi. Lea sa tau wai lalo le fu al wha tuatua i le atua sa mo o tasi. Ma tue manu malo ai. Tainane foi le tatou muli mawina le taimile nei, le whatau toina. Le fionga ia tu ia pua fotongi le toa. E a vea masui o le palemene. Le mai ai o le whatinonga o tula whanu, whainga palota. Ina o whetu ai muni au le toa whalo nei tu malo. E suia le baenga whai e tautu ai. O le nei lau o whatino le tae au le nei. Ma ua tautino le solo le toa wha ma le whau tautanga le tu malo. O sa fata no me le lua, ua mafu ai o na tātou penei le so. O le viinga, ma le whamanu, e fōi le atua, a wā ana le aila na pule whasoa, e a e fua le so. Te whale ina voi le nganga whawhtai tele le tāpua i mai a Samoa. Ma o fionga i le ama malu le malo, ma lau musiafo, sui o le fono le sui tofia,
ai nane le ofisa whaamsinonga ma le whaamsinsiri ma le tawhatolu le whainga maloa Samoa. O whamalo le ngā lulue, o whamalo fo i le onusai. Au whaiwalawa ia le palemene, ma whaiwa le malo e pāpā aveloa, ina ia whaau lo tātou walawina mo Samoa. O le mai ai o le whaatautonga o tuia o ato e whaopopo ai fo i le numera o sui whaipule o le waang whaopwhai le whaatuatua i le atua Samoa i tasi. O le Somalia e whaaniu a ati o se whaamoemoe fou e whesosoani mo whanau o loo whaatau o loa i lunga o le awala. Whaini Anthea Ferretti mo se whaopoponga. O le Somalia whaaniu a ati, o le polokalame fou o whaalau loa i le tausala o Samoa. Ia ilinga no whiangai mali i soti mapu. E alailana tama whainga lango ma whaititi alu i tau. O loo whiangai ma whanau o loo whaatau o loa i lunga o la awala tele. O le nei polokalame, o se vaenga lana tama whainga, e whaongalo na tūlanga ma lana whaavai, e whaalau tele le sile fio le atunu i le utau o loo whiangai manisi o whanau. Ai mai se ilato o le mawhaiona mawawa noa, ma whaawa wina o onga. O le whaamoe moenga, ia toe whaafo i le nau ta inga, mawa noa mo nei whanau, ina ia awa nei a vea whainga tau leo langa, ma mafua anga e tau fiailo lato awa o ina, ma le au si o lato mana onga mo le numanai. O lo una ia foi le polo kalame le ngalu e whaatasia mātua, a inga, no uma isi paanga, ina ima whaiona whausia si o manga i saunga le mu, ma lango ina ai whanau. Somalia whaniu ati. It comes from a Samoan saying that in its simplest sense asks us, is the pain worth the reward? For anyone who has ever tried to eat a niu with their teeth, you will understand. Atau sami ia sau niu po se popo fo i ia ati le niu se ia o lava i le popo ia e o atu e o ka se Somalia o le ano le niu. So Somalia whaniu ati, you keep biting. You keep working at it. Sometimes it's difficult, sometimes your teeth hurt, but eventually you reach the popo and somehow it tastes even sweeter because you know how hard you work to get there. That is the message I want our children to carry with them from today. O se a o onga tā wale nā mō le whānau i le nei aso o le popo. E te lelo na tā ua i o tātou o langa. I o tātou tangata, e tā ua tātou o le la o le ola, or the tree of life. E iai umao ngā umalawa o le popo, po le niu foi. O te ilofo i le whanau, ai mai se lava whanau nei, e te le lava ia le o inga e maua mai ai, awa o lo lato fo i sao si o tātou atunuu ia mo lato fo i o langa, te ilo ele whaingo fie, ele o se mea whaingo fie, e whainga tā, ona le to telefo yo to e mo lava no to tofo ma to wi loa ma mo fainga wenga ai le yo o lava to tele fa na wi le natu langa ia te au o le mamalu le na o le nei aso o le tautua le fa na mai lo lato la iti ia o le mafu anga fo ile na e ai se manatu e faisina saula ititi ia mo le fa na foi o le tatalo lava ia avea le nei aso e tatala ia le atua nisi avanoa mo le whanau ai mai se lava mo le ati na e ina o ainga ia nuu o le kalesia ma le atunu o le tāua le nao o le nei polo kalame pewo umaona whai atu foi o te malamalama ele o se mea whaingo fie i le tele o whanau ua tātou mafuta i le nei aso ai o le sia o inga lava na sau i le mawhauwhau ia awane i avea whaafi tau li ma whainga tau le o langa e avea ma mea laa unitia ai ia whaamanu ianga le atua mo a tātou whanau ia molo latou lumana i foi. O le tamo whainga wa whailo ai le tau o le tu ina atua wanoa tutu sai whanau uma ai mai se le tu tawa o onga ma le mana o mio le ngalue whaatasi e sa ili ni fofotu mau mo whanau o lo o awhia I tūlanga whaapea. O le auna ma le whaamoemoe, o se amatanga fo, o se whaamalo si au foi mo le whanau nei. A restart for children who may have had very little support
or who, for whatever reason, have found themselves disconnected from education. Ole aunga lava I ole nei polo kalame, ia mo se awale sosoani ele whanau, ia whaamalo si au, ia lato wa onga, ia o te loe whainga tāu, o taunga tāfu ele soifuanga o ile nei vai tāu, ai o se whangu tāua fo I mō mātua, ia olo o tau lumanai lea, o tātou whanau, o tau whanau foi, ia whataua, ma ia sanga una ia whanau I leo langa ma mea o fiafiai, ai mai se lava ia onga. O le whaamoemoe o le tausala ia ilinga noa, ia e vele sua malia whaaniwa ati, ma se a wala talia tua ilu I tau, ma te tala ini si awanoa e anga wa ai whanau, a wale fausia ino se lumana I manuia, whainia te whereti Talafou Mai Vaifanua. Tawalunga malisi uile na onta tu Talafou Mai Vaifanua mole nei fo ia fiafi manu ia telefon sa songa malo longo le tato wa tunu a mole terminator fa soifua.